Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo cy'amahirwe, gusa amahoro y'Imana akomeze abane namwe shuti bakunzi baruhuka Impa News. Turasuje kandi tubahaye ikaze mu makuru ya mu gitondo azindutse. Mwe mwese mutwumva muherereye mu gihugu cy'u Rwanda, tubahaye ikaze. Mwe mwese mutwumva kandi nanone muherereye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, namwe tubahaye ikaze. Ariko n'abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, namwe mukomeje kugenda mudukurikira, namwe tubahaye ikaze. Abari muri Tanzania, Uganda, Kenya, Nairobi ndetse n'andi agiye atandukanye, mwese tubahaye ikaze. Mozambique turabizi ko mudukurikirana, abantu bari USA nka Amerika, Canada ndetse n'andi agiye atandukanye, mwese namwe turabasuhuje. Abantu muri mu Bushinwa twarabibonye rwose ko mujya mutwumva, Australia ndetse n'andi hose tubahaye ikaze mu makuru ya mu gitondo agezweho. Mugende kubifuriza igitondo cyiza, mugende kubifuriza ineza y'Imana. Joseph Kabila Kabanga we bamaze kuba bashakisha n'inzira noneho yo kumuhitana, bamaze ko bashyiraho nanone akandi kayabo k'amafaranga nyuma yuko bamuhinduye umunyamahanga bakamwambura ubwene gihugu. Uyu mugabo bamugize umunyarwanda, barangije bamwita n'izina ry'ikinyarwanda, na mama we bamuhindura umunyarwanda. Tugiye kugera tubirebera hamwe. Si ibyo gusa, bamushakiye na kavukire yiwe, kuko baje ngo gukora iperereza bagasanga ngavuka mu misozi ya za Rwamagana. Uyu mugabo kubera iki bamugize umunyarwanda, tugiye kugenda tubirebera hamwe. Iyi ngoma ya Felix Antoine Tshisekedi aho ntiyabiri mu kurangira. Gute ufata umuntu wayoboye imyaka 17 niba ntibeshye, yose ayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ayoboye igihugu, ukahita umuhindura umunyamahanga kandi yaragejeje byinshi ku gihugu? Ibyo bishoboka bite katigeze anavuga rumwe n'u Rwanda? Byose tugiye kugenda tubirebera hamwe. Ese Felix Antoine Tshisekedi agamije iki? Tugiye kugenda tubirebera hamwe. Dosiye nanone ya Costa Mutamba muri iki gitondo izindutse yuburwa mu gihe hasabwaga ubujurire ku byaha ashinzwa. Uyu mugabo tubibutse ko afungiye muri gereza ya Munzenze hariya Kinshasa, gereza imwe muri gereza mbi cyane, gereza zibabaza cyane. Uyu mugabo ngo kubera ibiheri no gufatwa nabi, kandi ikindi bakaba baramufungiye hamwe n'ifungwa. Uyu mugabo byatumye nanone ngo yandikira urukiko arusaba yuko basubira mu kirego cyiwe, bakongera bagasubira imizingo, kuko amafaranga ashinzwa ngabona yakoreshejwe, ngo kandi n'ibigo byari buyahabwe byose byarayahawe, ngo nta kintu rero yigeze yiba. Ibyo byose tugiye kugenda tubirebera hamwe. Avuga ko ari operation zakozwe na Joseph Kabila Kabanga ngo kugira ngo afungwe, agatanga ruswa mu bayobozi bagombaga kumushinza. Ese koko byaba ari ko kuri, cyangwa se ni ibinyoma? N'ubundi barashaka uko bamwegekaho ibibazo bitewe nuko bamaze kuba bamuhindura umunyamahanga. Byose tugiye kugenda tubirebera hamwe. Ndagusaba kubana nanjye dutangira ndetse tunasoza. Nyita Pacifique cyangwa unyite Ruhuka. Tugiye kubana mu makuru akomeye cyane. Ni mu bitero karundura byabaye muri umunsi teritwari ya Uvira, teritwari ya Walikale, teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Rucuro. Bigaragara neza yuko bitigeze byoroha, hakomeje kugenda humvikanamo urusasu cyangwa se urugamba isa ku isaha, buri kanya ku kandi ubona ko ibintu bitoroshye abe na gatoya. Na makuru menshi cyane rero ugiye kugenda uyumva. Je nitwa Pacifique. Twinjiye rero mu makuru ujya mu gitondo azindutse. Ni ku mpapuro nyinshi cyane tugiye kubura, tubabwire uko bihagaze hano muri Uvira ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi. Mu gihugu cy'u Burundi turanyarukiraho mu gahugu kinyegeje, mu gihugu cy'abaturanyi tubabwire naho uko byifashe. Uvira ifatwa tayari mitanataka Kigali nyuriye mu Kirundo. Ese iyi mvugo yabigiye gushyirwa mu bikorwa? Bana nanjye kugira ngo utaza gucikwa n'akantu n'akana gatoya, by'umwihariko ku kijyanye n'urugamba, dore ko rugiye kuba rwakara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So twinjiye rero mu makuru akomeye cyane. Ni ku mutekano, politike na diplomasi. Twinjiye Ruhuka TV News, tubahaye ikaze mu makuru agezweho. Hagati aho Uvira ibintu byamaze kuba bikomera ubwo twinjiye mu buryo burambuye. Uvira nanone operation z'umwijima zongeye gukorwa n'inyeshyamba z'ama 23. Amakuru ari kungeraho teritwari nkuru ya Uvira nyirizina, satere zimwe na zimwe zinjiye inyeshyamba za M23 zikoreramo akazi. Ntago bivuze ngo ni mu mujyi Uvira rwagati, ahubwo ni mu nkengero zo mujyi wa Uvira. Niba inyeshyamba zarabashije kwinjira muri teritwari zigafatamo n'uduce zitwambuye ingabo za leta, tubibutse yuko hari atari za leta gusa zihari. Tubibutse yuko kandi hariyo n'ikindi gisirikare cy'u Burundi, hakabayo igisirikare cy'abacashuro bano b'abanyakolombia, hakabamo kandi nanone igisirikare cya Wazalendo, hakabamo inyeshyamba za FDLR, hakabamo
ndetse na za mayimayi kifuafa ndetse na zino za biro zibishambuke ziyobowe n'uwo bita uyu mugabo bita naringiye kuvuga uyu mugabo bita Ngoma Nzito. Uyu nguyu rero niwo uyoboye Wazalendo zose zikorera ama operation hano muri Sud Kivu. Reka rero twinjire mu makuru tubabwire ko kandi ibi bice byose tumaze kubabwira bibarizwamo igisirikare kingana uku. Nanone inyeshyamba za M23 zongeye kubambura kandi gace gakomeye cyane n'ubundi kamwe mu tubarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivanye ku gitero Karundura nanone cyongeye kubaho cyagabwe ku nyeshyamba za 23 bigatuma nanone bigarura utundi duce tugiye dutandukanye by'umwariko tubarizwa hano muri teritwari ya Uvira. Ni ku bitero byabayeho mu ijoro ryakeye, dore ko ba M23 ishinzwa nanone gukora izindi operation zakore mu mujyi Uvira rwagati. Hongeye kugaragara indi mirambo itamenyekanye anabayishe n'abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bapfa urusorongo. Bavuga ko hari abasirikare badasanzwe b'inyeshyamba za M23 kuri ubu bashobora kuba babarizwa neza muri kino gice cya Uvira hagati mu mujyi rwagati. Bigaragara ko bitoroshye abe na gatoya angaha urugamba ruba rwakomeje kugenda ruhinana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubona ko inyeshyamba za 23 zifite gahunda na operation simusiga n'umugambi Karundura mu bijyanye no kuba bakigarura ibice bigiye bitandukanye by'umwariko hano muri Uvira. Biboneka yuko nyine ntago byoroshye abe na gatoya. Andi makuru akomeye cyane Katogota, Ruvungi, Bwegera ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye tubarizwamo M23 kuri ubu haramukiye ibindi bitero bikomeye cyane n'igisirikare cy'u Burundi FDNB cyongeye kugaba ibindi bitero. Bari bafite gahunda yo kwirukana inyeshyamba za M23, ariko ndababwiza ukuri niba hari abantu bamaze kwitegura nanone bagatangaza n'intambara yeruye bakoresheje intwaro zabo n'amaboko yabo mu kwivugana bamwe mu babarwanya ni inyeshyamba za AFC M23. Amakuru ari kungeraho avuga ngo iki drone zo mu bwoko bwa kamikazi zongeye guhagurutswa n'inyeshyamba za 23. FARDC Kinigitsi irirukanka cyane mu rwego rwo kugira ngo barebe niba barokora ubuzima. Ese izi nyeshyamba cyangwa se umutwe witwara gisirikare wa M23 ukomeje kuzamura drone bitemewe n'amahanga, ibingibi ntibyaba bigiye kuba ibibazo cyane kuri uyu mutwe. Hanyuma rero FARDC cyangwa se leta Kinshasa irasaba ko bidatinze amahanga agomba kugira icyo akora agahagarika avasa z'umutwe wa 23 ngo kuko ngo babona yuko bibaye nta gihindutse ngo abaturage bo mu bwoko bw'abahutu ngo bazicwa bagashira, ngo bitewe n'iki n'amadoroni yo mu bwoko bwa kamikazi ngo bazamura ngo bakajya barasa kuri buri mazu ngo bakica abasivile benshi bashoboka ngo bakabica nta numwe bagize gute bagereye impuwe. Izo ni inyeshyamba za M23 mu gihe twe tuzi neza ko ngizi inyeshyamba za M23 zo zirwanira uburenganzira ndetse no kwishyira kwizana by'abaturage bitewe n'ibyo bambuwe kandi bagombwaga guhabwa. None rero akaba ariyo mpamvu baba bari mu rugamba, kindi bakarasa cyane ku ngabo za leta ngo barebe niba habaho ibiganiro by'amahoro, ngo hanyuma bakaganira bagatuza bombi, hanyuma nyine ibintu bikagenda neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ibi rero nakubwira ko bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Biragaragara ko nta mikino FARDC ifite habe na mikeya. Ahangaha rero ibintu bishobora kuza kugira gute guhindura isura. Andi makuru akomeye cyane by'umwariko ajyanye n'urugamba rukomeje kugenda ruberana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru akomeye cyane ni ku mutekano, politike na diplomasi. Igihugu cy'u Burundi cyongeye kongera kohereza izindi ngabo hano mu Uvira rwagati zije kurwanya M23 mu gihe no mu ntara ya Tanganyika. Iyo ngiyo naho haturutse izindi ngabo nyinshi cyane zisanga hafi ange uvanga 300 zisanga 350 ndetse n'ubwato bwuzuye intwaro ziturutse hariya nyine muri zira axe. Mu gihe no mu gihugu cy'u Burundi haturutse izindi intwaro hakanaza abandi basirikare batari bakeya. Amakuru ari kungeraho SADC cyangwa se South Africa ikomeje kongerera imbaraga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kongerera imbaraga igihugu cy'u Burundi mu bijyanye no kurwanya inyeshyamba za M23. Ramaphosa ntago aremera ngashyira agapira hasi yemere ko yatsinzwe, ahubwo aracyakomeje kugenda akora iyo bwabaga ngafashe
ibi bisirikare byombi by'umwihariko biciye mu mbaraga aboherereze intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byo gupiga izi nyeshyamba za M23 ngo barebe niba bazigize inyuma. So ibyo bintu rero bikaba byakomeje kugenda bifata indi ntera, ubona ko nyine bitoroshye habe na gatoya. Ndagira ngo twinjire neza twinjire muri teritwari ya Shabunda. Drone zo mu bwoko bwa kamikazi ariko zitari zinyeshyamba cyangwa se izindi zo mu bwoko bwa Shashikane zongeye kuzamurwa muri kiriya kirere cya Nzibira ndetse naho bita Kanyora urimo werekeza neza hano muri Kivu ya ruguru. Kuri ubu habarizwa inyeshyamba za M23 hano Nzibira. M23 yigarurira akabuga k'indege ka Shabunda kabarizwa muri teritwari n'ubundi. Angaha rero nanone byahise biba ikibazo gikomeye cyane, bikereye intambara n'imirwano idashira ku ruhande rw'ingabo za leta ndetse na M23 barahangana by'umweru bigeze kuri 2, ariko n'ubundi nyeshyamba birangira zigaruriye aka gace. Imyanzuro yafashwe n'abasirikare badasanzwe b'Ababiligi bongeye kuzamura drone zo ku rwego rwo hejuru ngo bagabe ibitero byo hejuru izi nyeshyamba za M23, hanyuma abandi bace hasi ku butaka, nibarangiza babakubite babashwiragiza basubiza inyuma. Ariko ndababwiza ukuri ko ibyari imipango yabo itigeze ikunda, ahubwo bishwe bagiye baraswa umwe kuri umwe. Ubona ko ibintu byababereye bibi cyane, ntago mu buryo bumwe cyangwa se ubundi navuga ko byababereye byiza bitewe n'ibibazo bagiye bahura nabyo. Ibi rero nakubwiza ukuri ngubwira ko ari ibintu bitoroshye habe na gatoya. Zinyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zihura n'uruva gusenya, dore ko bagiye nanone bakora iyo bwabaga ngo barebe niba babasha kwivugana n'ubundi bamwe n'ubundi mu babarwanyaga, ariko bikaba byanze kuko abasirikare b'Ababiligi bose bahise bahunga. Nta numwe waje kugira gute kuba yahagwa cyangwa se ngo drone yabo nimwe ibe yamanurwa. Kuri ubu nanone muri iki gitondo izi drone zongeye ziraramuka, gahunda ni imwe gusa no kwirukana inyeshyamba za M23. Twinjiye neza hano mu Minembwe. Indi genocide operation Karundura simusiga yongeye gupangwa n'intera hamwe FDLR ndetse bafatanyije n'iki gisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse na Wazalendo Maimai Kifuafua ndetse na Birozi Bishambuke bifashishije uyu mugabo bita Ngoma Nzito. Gahunda yo kwivugana abaturage mu bwoko bw'Abanyamurenge irakomeje, bashaka kubivugana umwe kuri umwe kugeza bose bashije. Sinzi ngo biraza kuba bigenda bite, ariko reka twizere neza ko nkuko babivuze ko Imana basenga igiye bijya mu ruhande rwabo ikabarwanirira, kuko iyo turebesheje amaso yacu tubona ko bano barwanyi batwirwaneho bageramiwe n'abarwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Ibi rero tukavuga ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ari ibintu bibi cyane bikomeje kugenda bifata indi ntera. Mu buryo bumwe cyangwa se ubundi navuga ko biba bigize gute, biba bitoroshye habe n'akana gatoya. Andi makuru akomeye cyane by'umwihariko ajyanye n'urugamba rukomeje kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi inyeshyamba za AFC M23 ziri mu kazi gateye ubwoba, bari komeje kugenda bangana na kwasirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa mu bitero Karundura n'ubundi biri kujya bibagabwaho isaha ku isaha. Ahangaha ni mu Minembwe ahabarizwa abasore batwirwaneho, ariko habaye ibitero ahitwa Rugezi, ahitwa neza ku Ndondo, aho bita Kabasha ndetse naho bita kwa Buhimba. Hose hagiye haberamo ibitero, ariko ibitero n'ubundi bikaba byasize n'ubundi ntacyo bitanze ku ruhande rwa leta Kinshasa. Ariko kuri ruhande rwa twirwaneho bahagaritse imirwano yari ikomeye cyane, yarimo n'ubwicanyi buteye ubwoba, dore ko abari babagabye igitero operation yari imwe gusa kwari ukubivugana kandi badasize n'umwana muto cyane. So reka rero tujye muri teritwari ya Walikale tumenye naho uko byifashe, ubundi twerekeze kuri Joseph Kabila Kabanga tumenye impamvu yiswe umunyarwanda kanitwa n'amazina y'Abanyarwanda, ariko hari izina yiswe utamenya niba ari Ikinyarwanda cyangwa ari Igikongomani. Turaje tubirebere hamwe. Hanyuma muri Walikale nyirizina haravugwa naho ibindi bitero bishyashya byongeye kugabwa ku nyeshyamba za M23, ariko ibi bitero noneho bikaba byari bitero by'abasirikare badasanzwe, haziyemo n'abandi bakomeye cyane. Ahangaha rero bagabye igitero mu gitondo, muri iki gitondo nyine, ariko igitero cyatunguye inyeshyamba za M23 cyari kirimo ibikoresho bibyibushye koko, cyari kirimo bya bikoresho bya musahada, ubona ko ari ibikoresho bikomeye cyane. Ahangaha rero gahunda kwari ukwivugana bamwe mu basirikare ba M23, ariko ndakubwiza ukuri ko bitigeze biborohera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi
makuru mbafitiye n'ubundi ni ukubabwira ko teritwari ya Walikale yarayiberamo icyo bita umukutano, bitewe nuko abarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bahuye n'uruva gusenya, bakomeje kugenda baraswaho n'izi nyeshyamba za 23, dore ko muri teritwari nkuru Centre ya Walikale indani kwa ndani hari kuvugwamo yuko naho haberemo operasiyo z'umwijima zishobora kuba zakozwe n'inyeshyamba za M23. Ibivugwa ko teritwari ya Rubero yaba yigaruriwe bisa nkaho nanone nabyo ari ibinyoma, dore ko teritwari nta makuru kugeza maginga ngaya afatika avuga ko yaba yigaruriwe. Of course rongera ngo ni ibintu byumvikana yuko nyine bitoroshye abe na gatoya, ariko mwe mukomeze mugende mubana natwe, ntimuze gucikwa akantu ku kandi, mukomeze mugenda mukurikira nyine maraza kugenda musobanukirwa neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako. Ni ku mutekano, politike, diplomasi. Hano muri Masisi naho haravugwamo ibindi bitero. Rusamambo hiripotinze abandi bazerendo bageze kuri 11, naho rero aho bita hari agace numvise bita Bunyakiri, sinzi ngo gahere muri teritwari ariko ngo kaberemo imirwano. Ahangaha nanone ahitwa ari muzamuka werekeza hano ku musozi Gahongore, hagati ya Masisi teritwari ndetse na Nyabyondo, hari agakaritsiye ntari kwibuka izina ngo kaberemo amasasu muri amasaha ya mu gitondo. Hanyuma ndagira ngo mbabwire ko Joseph Kabila Kabanga na mama we babagize abanyarwanda imo kubashinza miliyoni cyangwa se miliyari 32 z'amadolari y'amanyamerika. Uyu nguyu Joseph Kabila ngo yaba yaranyereje. Reka dusubire mu yandi makuru ari imbere mu kanya gato, ndaje mbasesengurire ibya Joseph Kabila Kabanga, mbabwire n'impamvu nyamukuru yagizwe umunyarwanda n'icyabiteye. Turaje tubirebera hamwe, ese n'ubugambanyi niki, se Joseph Kabila Kabanga ko bamwambuye ubwene gihugu none habaye wande. Reka tubirebera hamwe nyuma yo kumushinza ko akorana na M23 bivuyeho noneho bamwambuye n'ubwene gihugu. Ibyo bintu bikomeje kugenda bifata indi ntera, ubona ko ari ikibazo gikomeye cyane, ariko ndabasaba gukanda kuri subscribe, mugafungura notification, mugashyira kuri all, ugakanda kunzegera nyine, hanyuma ukajya ubasha kwakira ubutumwa bukubwira ko turikuye ikiganiro. Hanyuma ushobora kujoininga groupe zacu unyandikiye kuri 0790 46 nitwa Pacifique cyangwa se Ruhuka. Dusubire mu kandi kanya gatoya kari imbere, amakuru yacu nakagaruka. Bye bye.